Yo ban thep kol ningkong Urnado hak Asian Champion League 2 bat rung semi final Al Nassr. Ka Al Nassr klub penlimno yak Al Wazal mentaka janmit sengi ublay hak quarter final Asian Champion League 2 da saulan not kol. Hak ba Urnado ru layo ban thep kol ningkong hak Asian Champion League 2. Namar ba Urnado jumi madan nagam dak Al Nassr habun kijing lekai pat warla Urnado dayway player ubayo hadu kat saukol hak Asian Champion League elaj nagi kat new sin mi madan. Henry minta kemit pat ulayo ban thep kol ningkong sah hak Asian Champion League 2. Kumta minta hak Asian Champion League 2 ke Al Nassr kelapoi ke semi final. Bat kala banyak kendu persya yak Al Ali Doha lana yak Al Hussein. Kadba kebal up final menta kadega Gamba Osaka ke football club na Japan keba yelekai ke Japan League 1 bat keba deru ke top team ha Japan. Kumta lada ke Al Nassr kan poi ke final ke Asian Champion League 2 kan sekendu persya ya kan ke tim na Japan ke Gamba Osaka. Bat lingba kan ke Shikol keba Urnado layo menta kamit na kamta ke Al Nassr hak jilikai ke Asian Champion League 2 ula poi ke kendai spa andru kendai kol hak ke Jong-u keba dangduna stang live way call ban poi ke thong ke si hajar kol. Hagaba ke Al Nassr menta kade ke top tim ru hak ke Saudi Pro League kabalayo nyipu poin naki arpu kendai sen nyelekai kabala tam prapoin yak Al Hilal keba dangsa naki sansen nyelekai hadu karau kebalai pusau. Kum taru hadu menta ke Al Nassr kladon yang jingkermian ban kur trofi hak ke Saudi Pro League pat jolese kan sateru ke trofi ke bandengkong nagam ta jong Urnado has Saudi Arabia. Hakane ke jinglekai menta ke janmit ke Al Nassr persya ke Al Wazal hak quarter final Asian Champion League 2 Urnado layo ban tep kol hak menit ke Kadway ya kepala asis Daw en Boshal. Inigo Martinez hak menit ke Arab Sau ya kepala asis Daw Jo Philip. Bat hak menit ke Arab Henry Daw Al Amri ya kepala asis Daw Ju kata Daw Jo Philip. Bat Sadio Mane layo hak menit ke Prapau ya kepala asis Daw Al Hamdan. Kumta pelimno ke Al Nassr menta kamit ya ke Al Wazal hak quarter final Asian Champion League 2 da saulan not gol ku Blesibun.